Pozdrav ekipa, dobrodošli na moj kanal. Trenutno se nalazimo u Budimpešti. Cilj nam je obići Adventu samo 24 sata. Ostanite s nama do kraja videa i uživajte u čarima Adventa. Prva destinacija na našem izazovu je trg Vereš Marti, gdje se nalazi jedan od najvećih božićnih sajmova u Budimpešti. Pogledajte ove divne kućice, puno okusa i boja. Čujte samo ovaj zvuk. Ovo je pravi božićni raj. Prvo na redu što ćemo probati je langoš. Specijalitet koji morate obavezno probati. Krenuli smo prema bazilici Svetog Stjepana, jednoj od najljepših i najpoznatijih znamenitosti u Budimpešti. Usput smo naišli na jednog nevjerovatnog umjetnika, majstora za ručnu izradu nakida. Iskoristili smo priliku da malo zavirimo. Na putu prema bazilici Svetog Stjepana naišli smo na panoramski kotač. Nismo mogli odoljeti da ne snimimo nekoliko kadrova za vas. Ako želite doživjeti advent u magičnom okruženju, Bazilika Svetog Stjepana je mjesto gdje ćete se osjećati kao u bajci. Pogledajte ovu nevjerovatnu svjetlosnu projekciju na zidovima bazilike. Stigli smo na trg Deak Ferenca u centru Budimpešte, gdje se u blizini nalazi predivno klizalište. Kao i na prethodnim destinacijama, ovdje možete uživati u poznatim sadržajima, pa nema puno novoga za dodati. I na kraju adventa vozili smo se s metrom do hotela.